روی زمین هست. الثانية وين؟ ذا چمدان دیگر و دیگری. بعدنا ما واصلينها بس مثل كل مرة أعطيكم شيء اللي قدام بعدين تفيدكم لأن مش صعب. و دیگری یعنی شنو و دیگری؟ و دیگری. یک کتاب روی میز است و دیگری در کیف است. كتاب واحد واحدة من الكتب موجودة على الميز والثانية بالجنطة. وديجاري يعني شنو يعني؟ الثانية الثانية أو الأخرى. وديجاري روی میز است. جوراب روی مبل است. بلوز سبز روی مبل است. شلوار روی مبل است. بعد شال ولا شال يمكن لأن شكله مو شكل جاكيت شكل أكثر شيء بنطلون هو بنطلون آویزان مبل است. آویزان يعني حتى علاقي آویزان يعني هذا كيف يعني صح هو ما موجود بس يفيدكم. كيف مثلا الآن كيف آویزان صندلی است. کیف آویزان صندلی است. مثلا علقه مثلا على الشاشة کیف آویزان تخته است. آویزان يعني من يعلق الشيء يسموه آویزان. آویزان در است. آویزان صندلی است. در يعني باب يعني معلق بالباب معلق بالكرسي معلق بها الحائط. آویزان لا ديوان لا الساعة ما يسهل من آويزان. معلق يعني الشيء اللي بالضبط يتعلق يعني يتعلق هيك مو يعني موجود على الحائط لا التعليقة هاي مو يعني مثلا علقة هاي التعليقة هاي التعليقة ايه علقة ثانية هنا اي شيء علقة يعني يلزق او شيء آويزان يسمونه يعني شيء معلق به. در تصویر یعنی صورت چه چیزهایی هست نام ببرید. هسه احنا 3 ساعات صرنا نحكي ويقول در يعني شنو في تصوير الصورة. چه يعني شنو ما چیزهایی اشياء بالضبط. هست معنى الكينونة يعني ما اكو يعني شنو الشغلات الموجودة بالصورة. نام اسم ببريد اسم اذكروا اسمه كسر جوراب کیف چمدان فرش آبقالی صندلی اتاق در شماره اتاق چراغ كل هذا كان هاي واضحة. نروح على الصفحة اللي وراها. هو هذا تقريبا نص الدرس أخذ